Ai kuble fioro I perlok bajor wa pai ya gini ga kubor. Ai wa ke jing pai yang pi man go ke jing ku ke jing toy pi simet nang yi pen kelai ke jing im gi pi. Ke kten ge blai man go pi ne wa pen kelai ke jing im mi dulu. Te ha gini ke por pai ya ke jing ja. Wa em ha kten jing blai. Mathias nang wa khaso hot wa ar adu de boleh. Akan dikijingja Hapdeng U Jisu Khrist da trao yang isan hajar ngut kisran ki o wat pajba ki wabut ya o Hapdeng de buite pha ya ki isran ki o lai chwa sa durio kat silyang chwa ki te hagen dikijingja U Jisu emku hagen dikilek da lai du isran ki o te o emu hagen te thau ulai ucur baksuran. Kadang lagi ketika durio ke jingki ke yang hadu kate orang ketin ulai hadu ke lain dah jangan ngap. Ke jingting ke yang ki yang ni seran yang o. Tinggi hadu kate ketika jingki yang ke yang orang kim tu ini tak uyap noi. Dipak ke jingki yang ke yang hadu cerkai bah. Dayak ongki haketiga por ki eryong rab I dayap I hawa kado U Jisu Khrist manu blas kit wa im jo e ya bru menu haga por icep jing e haga por ki cep jing e ki por lagi durio Jisu Khrist wan o lai o yakina ketiga durio lai yakina ketiga jingki yang digala air ki yang digala air karagapte agpor Jisu Khrist lai ha ni durio yogi yau Jisu Khrist na jangai ongi yau Jisu Khrist su nya te hanrei Jisu Khrist ong hapting ngato wawan sapina ta hagte ke por wa wina usran yu wa chlun wa Petrus ne ong la to me kenrat tepak yang wana sami undi Petrus manuwin suran wachlur ba karapte ong Jisu towan adin wa snaw ye kentin te wano marawano kini ke eryong memu jajai khadu katele nreman ga waki bai ki bayaka te kadang lai ha kate sting kate review yo tegala air waki hadu kate te uni Petrus kadang payu ya kini gala air waki teju mana teju ngam capo adin pada ngam capo ong Jisu Khrist ong yau Jisu Khrist rap yang ada ya bo U Jisu Khrist wan wajan himek tiu o ra nai o lai lang ki segeling adin lite kini gala air pencajai no Jisu Khrist yaka te karapte Hapdeng wadawan U Jisu Khrist hakte geleng warok ki wada snapla warok ki wada pla wada yu wakat kala air ko ku yau Jisu Khrist pla ki te karap te ong uni usran Jisu Khrist ini sikite kon mulai kat kila air yong ki hal durio tangko ngo yau te perlu pemaya agni ki por barki wapai ya gani video ong yapi wa ilasi boy iman ikap Kristan mau jika tu bod ya Jisu Khrist wa genu gunu kam wa chemi ketika jingialeh ha ke jingim biu I to genu gunu wa le ikam wa le ublai to mhoi to wa I buksna plai ni wa itip ito uni ublai manwayi le ye warok mem jingale mem eryong mem truth mem pray reha warok ki demlut ki hakmat yong Jisu Khrist to Jisu Khrist manu ublai tu kru atu kate karagate wam hole umani kamu wino ni chakri
usaran U Jisu Khrist wa chlur em ha ka jing chlur be re dang em ka jing ting re e wa ise nang ai ke jing ngai ki iman ka waskem rawan ke jing jingialeh ke bor tre e wa utib ito em yo blai wa pelai ya i kam te chibon ki kon kristan wa em ha ga saudong sau pun yang ni berthai ke wa tib yo Jisu Khrist re bod ki yo Jisu Khrist re haden wa ki chem jingialeh gi mem to okun moi u phai chau Jisu Khrist au ke tin yo blai apa bi dua bi ham duai ar ka tin dua ra ke jingai ke baskem kini to bor bi asna ga ni bor blai ku ya bi na ta ro mi o